Prva faza rekonstrukcije kanalizacione mreže od Bulevara srpskih ratnika do Snežnika obuhvata zamenu cevi od PP sistema do Merkura i izgradnju kolektora. Radovi koji su počeli krajem prošle godine, a nastavljeni posle pauze zbog turističke sezone, sada su pri kraju. Trenutno se radi kanalizacioni kolektor prečnika FI-400 u dužini negde oko 300 metara, koji je u sklopu projekta realizacije kanalizacionog kolektora automotor društvo Izvor Snežnik. Ovo je jedna prva faza koja u dužini oko 270, odnosno 300 metara, koja će se završiti pre rekonstrukcije ulice Bulevara srpskih ratnika do Merkura, a u narednom periodu nas očekuje nastavak radova od Merkura pa sve do restorana Beba. Sa izgradnjom ovog kolektora dobili bismo da se deo kanalizacione mreže koja ide s centrom Vrnjačke banje rasteretila se i da bi se novi korisnici uključili u ovaj sistem odvođenja otpadnih voda. Važno je, rekao je predsjednik opštine prilikom obilaska radova u Bulevaru srpskih ratnika, da se poslovi obavljaju po redosledu. Prvo rekonstrukcija mreže tamo gde je to potrebno, pa onda asfaltiranje, a ne obrnuto, kako ne bi dva puta radili isto i nepotrebno trošili novac iz opštinske kase. Radovi teku po nekoj dinamici, jesu malo otežani zato što je veliki deo mašina ovde stacioniran, ali kao što vidite za nekih 2 dana već polako izlazimo iz tih radova i ja očekujem da ćemo u narednih 2 dana, kako je rekao direktor, imati postavljene kanalizacione cevi koje će kasnije u nekim periodima nastaviti da se postavljaju gore sve do kupatila, čime ćemo tu celu kanalizacionu liniju sa tim većim promerom obezbediti i ono što možda nedostajalo u Vrnjačkoj banji, da nemamo probleme koje smo imali pogotovo u centralnom delu Banjskog parka, imamo normalan protok kroz ove cevi. Bulevar srpskih ratnika će s leve strane, gledano nizvodno od Vrnjačke reke, imati i vičnjake. Njihovo postavljanje i asfaltiranje ulice trebalo bi da budu završeni za 15 dana. Upravo sa ulicom radi se ulica Cara Dušana, gde se sada trenutno iziđu šahte koje su ulegnute i onda će se presvući cela ulica, čime ćemo, da kažem, ovu zonu staviti u, pre svega, normalno funkcionisanje što se tiče saobraćaja, ali i jedan, da kažem, lepši ambijent kakav zaslužuje ovo mesto. Predsjednik opštine najavio je da će tokom jeseni u Vrnjačkoj banji biti rekonstruisano 20 ulica. Sredstva su obezbeđena u opštinskom budžetu.